Akuya sebe uti sebe say ye show Jimmy atade ya na ye kan Joseph ne chehye so o pese o kire se me say enu en cross south abebu braya o abiu nyembezem jere say ye bam say ye bam Jimmy atade ye hye ne ye kan je fa chehye so Amu aba studio ha or communicator. He speaks or kasanso and do say wakasa, but he measures the way he talks. It doesn't mean say amu akwenya say o MPP ni bet next studio nti ubie wa no na o kan asem bia me da bia me ka say communicator ni communicator o ko studio ko kasa epie freely fa ohudu na efro communicator nti ana me bisa say won hu say sojafo akwa akon aba na ya besese funu aguwa na ye bobaba so nyane ye wini ye nyane ye ko kun no ba fie no omo ne ye bo ma ba so ne ye ko kun no ba fie no omo ne ye du omu gina ho ne ya bo ma ba so wo wudi e wu what you say enti demonstration there a party be right nipa be right say asem kire wo so a would kwan bia be fa so say nipa ba akokora betima nante ay demonstration nti ene de MPP for they are exercising their right ba ne empese political parties mienu ne MPP NDC yen jai say yen suma bi so won koya de no koya de nya ne ye gege ne so no okay enya NDC MPP mu nkwa na NDC so ye wombi obi ko wi ni mokwa na omo maka ye gege ne so ne ye manipa ni tima ye ne dededet no office o ye hero eni nti am se ye pam Jimmy atade ye hyewa na ye kan Joseph ne chehye so akuya hwe me mpesa mekeka na me mpesa me equalization se wo sa ne ma wi ho se amwate wa bobo ya che wo mo akuya mi jawo se wo kura bo mo ya che wo mo MPP wo power ya che wo ma what does it me gase bobo mo ya che wo mo ka benye bia bobo pa ewo se MPP ba power ya che amanfo me say sabiu NDC ba power na MPP ba power ewo power no na ye che amanfo me jawa obetima bobo bi wa kan wasema kan asem de mu aboka akuya wuti yenya amamuo bi a mampanyina ko parliament akwa kasa na minority leader sora kire na adwene no mampanyini yiri mmini yakum eno kra yatena ho ATS eboa what you say we be da mampanyini it's like say Akufo-Addo mampanyini dada Akufo-Addo say Ghana for serene so media community yen kanasem to the sense say President Mus no ye professor there ne oko parliament and emfanya what is any yiri na adu Mus etin kuntu jamu Ghana Lordina Mahama there ne yamfanya John Dramani Mahama what is Lordina Mahama tin kuntu jam e Ghana you kunadu ajima Rollins ya onu na yeka first lady mu champion wo first lady na eye synonymous to kunadu ajima Rollins what is okoti kuntu jam e parliament amania parliamentarians akasa tie ni kunu debi nso ya hunu bi wo Ghana ye hu bi wo Ghana ha president ya to abama no so ma ye good governance no ko dura dwabo ase na odi ni sabin kuma tia hene sori chiame sori na chiame ntina no ye hunahuna na no eden okay yenya me nka individual asemo me ka president na nkasa anamo kwa odi Ghana ntina bi before ni wo ma national anthem no hene ho dodo no no te akonwam yesi ye kofa ohene no kura ba program no se nko ntime mma na omse no wanfa na nim nyama meta program na tie nyiye Akufo-Addo president se on tiase se ye bo national anthem na ne te akonwam clear public clear daylight I camera si president Akufo-Addo so na ye bo national anthem na senka president wo dey observe national anthem ni wie na wa asem bia waka no no oda ni minister say on ko kanchira kwa not won so sorry
the intimidation na chenwi eno no am people for no mo ye demonstration na nyi ana ndi na etua oyenko ho a etua dua akua ani nansa the same national anthem ni bi na ye bo ne baba gina ne nchen na ne baba na nya ko no wadan ne ho se ye ko ne ye bo national anthem ene president Kufuor na no dwem ye ne ba ya to abama wo udi ye so ese wo ma ye good governance no okay kwa mi se fa kan ka che sa afla wo hini bi se yi blog ye almost ya wie beto aso se onu na e ka kire me se me meto aso no ndi oto ye den ya tena we hu nyina wo Ghana how MPP for ma hu demonstration anye okay Francisca enokura kambina Francisca na nko MP ni biem no kwa bere is to say ayi ukwa Ashanti rubo ba bia kwamfon wa eho so na the basket ye to aba highest vote MPP for nya na wakwa Ashanti region to na ye ka kire ne say ayi kwa bere fo se omoko anya de omoko kromoti ye say ye omode ompo omonto ompo omunja ya tena we hu mfie nwotwe okay amwa munim demonstration ya nkasa tena senka moye demonstration tia president Kufuor se president Kufuor ne ya wodi bai enye yenya good governance yenya mesi edurme bi won se na oye politician na nipa hia ani o de hwew ne nsem o mo ka kire wo no enne president mama bai sa ne mani nyina bras politicians yes president mama is down to earth president mama is down to earth o functional the way si nipa interact president Kufuor was adaje no president Kufuor be serve as an Arabian king on Ghanaians nipo tinka kire say Ghana play na wo ha no owurama ni tipem ndi so han ni obetima tenama dware adodo no ho what is obewuram adware adodo no ho president Kufuor ka kire so no be president adi no onu Ghana kurade we are charitable to MPP wo say obepe president adi no wo ka kire nyame so no ade ne bottom sika be sika tidra ewi achi na Ghana sika wura ma mna ye de atu ye tena ho 8 years e wo Ghana president Mahama anamu ye demonstration ya antise police ni bia de ne saka obi ana obi intimidate obi MPP ba power demonstration kura ukoye bia na police fo akokot akwaji expert e de ato so injunction se ma wonye demo ya hu bi bebre okroma na ye hunahuna ani bia na ye den akua eno na ye den ene watima ba abenya akwanya ye demonstration ama na wote he bo police fo abaso o se ye nsura hunahuna ho na hunahuna ye hunahuna wanka ona mabonte na ye demonstration kura ye hunahuna nipa u mondo so be na ntimi se ko ye demonstration ana nkasa bere omonso amunyina nkogum kokuro na ye hunahuna nipa wo mi so betima ko ye demonstration even president din kura ne boy den nso amubo president mama din jomama memwa jomama wo de ye ka kura mu adini nie na jomama de ye ka kura mu adini na hunahuna wo mu ni enti amwa amse na mu pesa mu tentere mapom ena na mu nya sem bia mfa nto so yes ombeso mu tentere mapom omunya bibia din bia mfa nto so ena mu kofa ye nsura wu no because ade amoye ye no kura defeat mu din na mo de to ayi no so no wona nkuro mu e kire wo haw hwe ayi plakas ye kurukuro hwe niam ma chọchọrọ so hwe atema mu sanugu president Mahama so hwe atema mu sanugu president Mahama so ne nsema ma chọchọrọ mu ka gu president Mahama so na watima nya freedom aye we nyina wie na wasi aba betena kaze yesura wununa wo se amwa anajudra do ka na nkrom hiri ho na enim kuroga ho na wununa anajudra de ka ya jikuro ya boso onkwa no watoka uwia wasi abetena studio ase andisi aban ehununa regional minister Miami boss ona bo akwabo utimi
studio ha ejagu ni so ajagu Sam George so wa yes Lufthansa Sam George ha amwa Sam George wuna ana regional minister wuna otu okura wo from me ba me minimum ba wo na fofo no omunyina wo bi betima wuna kroma wo amo atiwe wo betima wuna and this program zero zo mbe wuna enti assemble wo ha amwa me say muntu nkrofo ni bi mu sa na ese ndi so so etua nkrofo ni bi mu se amanyosem na yeye ne enya abase obedidi bi atem obeke kan sema ehia toto obi so ade ye ya amanyosem na nsem ya menya nkrofo bi amomadi machi ye pam jimi atade hyewa na nkyere se ofa ne kyehye so yentu ye nkrofo ni bi mu fo na ye ya trahye nema na yeye ni bia ya na etan enhye nkura enhye ni monyam ade ase at least ubetima ka ayi akwasi prat utie ni communication otinka fo kire wo pa but hu se ukotene fi ha na bu se agboya ka asema kire me ase du nkatia okasa wie na edi 3 days na asem sam beto tuma se na so ka we nyina kire agwa we ka we nyina kire me o use the word akrofo du nso ekoyi krofo panyini enne saade na sa word na o use ye na man na MPP fo mo batena mbe yibia firima maka ketewa bi a shape MPP party no what they say a shape the political terrain of MPP enti nyese ye ma wakwanya bia na nse besemi ye hero o pese ojudin afa kwampa so na judin okay se amwa kurom ha wagidin se amwa adekye omo to communication officer ama obumi enya atem no didije ye kasapa enti muntu nkrofo no bi mufo samu babo ntene kura na mbe yede da monfo mo nkwohye dam what you say amwa monfo mo nkwohye dam yeso ye nkrofo no ye do mo hye dam ye kasa kire o mo se masa unya kwanya ka asema ebeto nipa sum ama nipa ate o party ase na yato abade ama wo akua me there is no way me menya platform na ade bi yesa me kama me maban eya wa me nka what you say nyese me diaban na chinti fu enkoye and ade ne oye ne kura mfa kwama na odi akire fu ya soso niema so ma niema ya aginsamu wo Ghana ha wo se MPP NDC yetu ye hofo ese ye hwe de wa yesi tutu ya namon wo Ghana ha akoye se odi ayem ya meso me de beyew odi ayem ya meso me de beyew nti ye bekọ ni se ya na party Ghana na ye bekọ akosi ye da ben nti yenya omo fair minded ombeka say enough is enough okay ye ma ye system no enye kama politics nchira atemdidie politics nchira say chantro tu nua so politics nchira say ye mfonyini bi asabio ensem fata so obeye ade afa mampanyini ho na wo ye na ade ne nam abontene both MPP and this nyina sa suban no mu behu no obi aye president Kufuado wa ye ne te say sabio ade no ode ato ni page na wo papa ne president Kufuado obeye sa ade na wo ye sa niema bi a ye aba ena ne ye me ye ne say youth no ena ye sa niema wo yo mpanifo ni piepia ye say ye ade na mpanifo no nkoye se sa niema na ye koye no ye demonstration o ma be di yachi ye ta ade no nkoye ade na panyini no nsore nkoye sa ade no o se wo wani monyam o tanehye wo image on pesa politics ni ba bia wo duru no obeduru hobi nti da bia ye wo be bia ebu se ayi akani aniguase mfata kani aniguase mfata mpanyimfo fata nkora ebede na keti hamoda bia nka yetikotu nyansa bia ni no mama ye bibia ye because omosomese yanko yense nhuna ni edi achi na utinye kota ke asoma se ko yense nhuna na udi achiri ntumum yentu ya hofo na ne na nra na omo ye ni sunya mimi nyese me ba ha kura me be na me bisa se anade na ko so wo sunya omo se nra mo ye demonstration se ane na mpp for exercise eye so mo ye exercise omo lusu ye no e so omo nante kakra because se ye hunuhuna pa nka ntimi nya ne ya wo be ye no enkeka wadwene wi a wase abetena se ye hunuhuna hwa ne hunuhuna nti bia no hunuhuna bia se amoate we bia hunuhuna na ode yase bibia nkoka papa enye den enye trede nti yentu ye nyina yentu ye hofo
ye mabunu ye susu ye kwa animu ye ne ye no kina bi ye mbobo a kire ye na wonim both MPP NDC wa omode wo ye nkwase adwuma wo mu no se duru bibi akwa we de mamfa ma no nya correct yes wo omode wo ye nkwase adwuma na duru bibi asin ne ya ka kire wo e de nya didi atem gwa no didi we de ja we de emfa ma no but na mpanyifo na de wo ye sankuru ntudwuma no yes I see omo na epian koye ukoye wi a na yasen atwen ho ukoye wi a na yasen atwen ho so oni mpanifo atena da se ohene pese ya bu obi wa himfi a mo hya ase na mo ya hunja bu anu asora pie obaba na ya bo na man kase hunja oboa wa bo na ni so ya bo no na woni ho nso wo ko no wa bo na ni ho mo no what I say nti ese ye hwe ye hunye ye mabunu no yese ko kansen bia ko yade bia o ye ya ombedi wachi a se demonstration omudi wachi ye no na paper ade a ye do namu paper what I say court kura obekwa aba ko ne badie ne ho nsensem what I say nti bema ne bema okwa ako a obafie